Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangag. Agyaman kami kadagiti likes kan comments yo, kastamatan kadagiti kablaaw yo. Namnamaan yo anabasa mi amin dagita. Katsapay lakuma ta itultuloy yulat ta timang suporta kada kami. Iti kasta kat adadupay a drama ti inkam isagot kada kayo. Ti surat nga intay drama ita kat manipod kanipagayam tayo a Sharon. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Sharon. Balasang akpaylaang ititawan ko at 35. May saak nga OFW dito'y Taiwan. Agtrab-trabaho ak dito'y balasiw taaw tapno makatulong iti pamilyak. Ket mamati ak nga adda agururay anapintas agasat kadagiti tao nga ammuna ti agsakripisyo. Isu na laeng takabayatan ti kaaddak dito'y abroad, jak ninamnama amat nagteriknak iti lalaki ajak metpulos inarapaap. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Frank, nalpas mo ka din ti dadaitem? Wala. Sakpay ti ko na. Ay wow, nagbiitan? Siyempre abay kapoy. Yag mo ti dumadadaitan, tatulungan kan. Iti kasta, malpas sa dagos. Saanan, Frank? Nakababain mo't kan ka. Sana balita malpas kumutin da ito eh. Ay sus, adda pala bain mo mat kanya kaya. Katun mo't Uray kas kasano, addamot pa nagbain ko Saan akas kadagiti daduma di tama ng gundaway. Nang rona kat oras pailaan ti trabaho. Una yan. Yag mo kit dingag paiso. Tulungan kan. Iti kasta, dara sa malpas. Ngam, ilibre na kiti lunch. Anya? Kasana, ilibre na ka de, Alawunan. Ayos! Hello, Frank. Hello, Sharon. Nangan ka din? Saan pa'y nga rod? Si Kangay? Saan pa? Kayat mo tarumarta? Intamangan? Sa dino? Agbirok tayo iti mayat apanganan. Warsan, iti sigod langan na pangpanganan ta. Naumak ijayan, Frank. Mangbirok talangan iti sa bali. Okay. Ilibre nak? Wana, awan parikot iti dayta. Basta sika. Okay. Mabit lang nga ro, tagpalasa ka. Sige. Agkita tanto ni train station. Bye. Sige, Frank. Bye. Ay, nagsuga ka. Uray siyak nga rod. Ala, kastaw na yung busog ko. Nagimas ba nga mintimakan dito eh. Huwag nga ron. At tamanan baro at tambayan ta. Huwag nga rod. May mayat dito yung mitisigod apang panganan ta. Ay, una. Asidagpay ko nam. Kat kasano, agawit ta ka din? Madamdamapay Inta pa'y magmag na ijapart. Pag-isistoryaan, kan pagpalpalpaan tamatlangan. Okay, mapanta nga rodan, Frank. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Si Diyos, nasayaat kami mat anak ko. Si Kangay, kumusta ka mat titan? Kumusta ti trabaho? Okay lang mat, Nanang. Pasensya kayon no'y taak lang nga makaawag. Kanayon ngamin ti overtime mi. Rabi iunay no makaawid ak dito'y dagus ko. Iso nakaturog kay matan. Okay lang anak ko. Mawatan da ka. Amumi mat ama kumikom ka iti trabahom dita abroad. Okat, kumusta mat ni tatang? Kasi ti Diyos, naimbag matan anak ko. Nasapa man arimwaran napanigay talon. Kitain nyo tadi naliwayan at tumarindag iti agas na. Kan masapul mutlaang regular ti panagpa-check up na. Wait,
Inton Lunes man na, hindi follow-up check-up na anak ko. Sige nanang. Mangipaw itak to'y taramatin nyo. Saanan anak ko? At dapay magtimpaw it mo idinaudi a check-up na. Mangipaw itak latan nanang. Ang mga noddaman ng agas na gatangin nyo. Kan igatang yung mutlaangan kadagiti masapsapul yu dita balay. Frank, kayat mo ka di? Taagid dan tamanin amangal daw? Ay katwa na. Amo matan. Jak amo timang paay. Nangaronan mo sikat ti agawis kanyak. Mabit lang ha. Irwar ko ti balon ko. Ops! Charan! Nay, nagadumot daytan, Frank. Siyempre talagang amin ngayon lakam ka. Good for today to eh. Wow! Tinola! Wine, amok ngamin nga iso ti paborito. Iso nga iso ti luto kabinalon ko. Ops! Daytoy matibalon ko. Anya nga deta? Wow! Pinakba! Ina! Kaslata mo't lang nga dahil Pilipinas no kasto iti si data. Una, naimas dayta, tadaramang na. Nga bangan tangaronan, tani, mapisira ko. Mabit lang, Frank. Ha? Agkararagtapay mo muna, O sige, agkararag ka nga rodan. Ngam di mo baybayagan, tani, mabisina ko na talaga. Anya? Joke! O sige, agkararag ta nga rodan, Sharon. Iti kasta, makapangantamot ta. Oh, Doris, kumusta? Ay sus, syakit di ati mang kumustakin ka, friend. Ano siya? Okay aklaan mo't friend. Sige ngay. Kas makita kat talaga nga okay ka, friend. Madlaw nga inspirado ka. Ha? Ibagatan akasta, friend. Ngamnay, amuam kumati lugar mo, Sharon. Ha? Daytoy kat nain kabsatan apang magbaga. Iso asapay kumata di mo saksakitan. Kang runaan iti amin, di nakurkuraan, wan? Doris? Panunutam dagiti mabalin nga ibungat yar aramidam. Di ka agdardara sudos. Amumot siguron ti kayat ko asawan, friend. Wen, friend, di kagdanag. Taamuk ter aramidag. Kang runaan ti amin, amuk ti limitasyon ko. Kat agyaman na, kiti kanay na panang palpalagip mo kanyak. Ay, adalo man ti rabi. Nga maging gaita. Diyak pala maalat iturog ko. Apay ngay. Ajak mo'ten maiwaksi ti panunot ko ni Frank. Ay, anya mo'ten ti kastoy. Agayatak ka din, kan kwa na. Nga saan? Saan arumbon da ito'y amarikriknak? Diyak kayat nga damadadal a pamilya. Gapulaan kanyak. Ay, baka basulak ka di tagbalin anaragsak. Iti sidong tilalaki nga daanan iti pamilya. Ay, Diyos ko, tulungan na ka di isurum na niya tirumbang nga aramidag. Hello, Frank? Nakaawag ka mat. Rabiin Jak nga rod maawatan tirik na, Sharon. Kaslak kayat ka makita. Anya? Anya nga tanong rumorta. Manan? Kailiw ka nga rod. Alamat na. O sige. Sa dino, ti pagkitaan ta. DJ Park. Mayat ijay ta presko ti angin. Gumatang talangan ni Timriyan daan ta. Sige. Sikat ti makaam mo, Frank. Nakitam ka dino sa dino tayan ni Frank, Doris?
Naka-break at dayjerwar. Kasla damot ka video call na. Ang mga no kasarsarita na ti anak na. Kasarsarita na ti anak na ken ti asawa na kunam a. Ha? O, apay akasta ti langam? Oray lalim mabasi tapingping mo iti imbagak. Si kamot Doris, saan mo't Apay, agselselos ka? Ala daytoy, di laman malablabid mo ako na akon. Sumrak takit din tani. Nalpasan ti break tayo. Agtrabaho takit din, friend. Kasano, kabalam ka rin, Sharon? Kano kabalam pa agorder ta pa iti naman ta. Sali, ado pa mato'y pulutan ta. Diyak samot din, kabaulan, Frank. Medyo natamaan ak ngaminan. Ang mga no, diyak kabaulan ti agawid, iti dagus ko. No, uminumak pa Di kagdanag, tay tulod ka mat iti dagus mo, Sharon. Sige, talaga diyak kayatin ti uminom. Sika, ano kayat mo pa No siya, talaga diyak kayatin. Ang mga ngamin no rumwar no pilitot pa ito uminom. Okay. Pangayin saan ka matin ng uminom, magawit ang arugan. Itulot ka ni dagus mo. Kumatang kalangan iti inkan abir, tayo numagto ni dagus mo. Sige. Sige, timakam mo, Frank. Basta agawid tani. Makaturturog ako. O, apay akasta ti langam, Sharon. Kaslag sasadot ka mat. Ha? Doris, napuyatan ak nga ro iti rabi Diyak mawawatan tirik na ka. Kasla makasarsarwa ka diyak mo. Kasla dabirbiru ka kamakan. Ibagak ko mga aginaw ka, ngam awan mat nobyom ditoy. Ha? O, apay akasta ti langam. Kasla nakigtot ka matiti imbagak. Ay kwa, saan mat, friend? Hangover lang, daytoy. Ay sus, apay, sinubraan nyo ngamin manan ay ati iminom idirabi Medyo. Ay naimbaglaangan tadyak simurot kada kayo. Tano simurotak, ang mga nooray siya kat na hangover mat. May mayakid di kumaano si murot ka. Iti kasta, saan ang naturog ni Frank iti dagus ko? Anya? Naturog ni Frank iti dagus mo kunam? Tangiwat mo. Di mo mutpig sa antag sa ua. Ang mga nod na makangagkan ka. Katanya pa iti bagada. Ay sus, awan nga ruden Naspakan tiraya-raya no pinaturog mo ni Frank iti dagus mo. Doris. Mamati ka kanyak, Sharon. Itataadan na pasamak kada kayo. Sigurado maulit kat maulit pa'y dayta. Puutam ti kunak, friend. Saanan, friend? Huston tinaminsan apan nakailawan mi. Manipod ita. Ikarigata kun aliklikan ni Frank. Promise. Agyaman na kiti panang itulod mo man ng kanyak dito'y dagus ko, Frank. Awalan yaman na, Sharon. Amumat nga aramidak amin, basta parakin ka. Banag apag yamanak matunay. Ngala, mapan ka nga rudan, tani. Agalas 12 ni titing nga trabi Ang mga naawanin ti maabutam at train. Dahil tangarod kat. Awan kat din tani. Alas 12 mata. Anya nga tanong dito yaklangan dagus mo amatorog. Manan? Katuwa na. Apay, di nakailiw aya. Ang Frank? Apay, di ka maasya namang paawid kanya. Katne, disorasan ni tirabi. Ha? Ala ka din. Umanugot kan, taditoya ko na maturog. Please, Sharon. Awan ka na iti nadlaw mo, yanak ta. Kabayatan ti panagsarsari tayo iti video call itay. Baka Awan matla kay, apay. kasla problemado may. Aya, Way, kat no kasla may kulkulang. Kasla to may tayab di panunot na.
Nakadayaw ti nakaiturungan ti imatang na kabayatan ti panagsarsarita yaw. Kasla absent-minded. Jak meten nadlaw akas talakay. Wala ta makumikom kamot ngagdadait kabayatan ti panagsarsarita yaw. Kasanaw kat isang sangbut ko matirip-ripir apan talon. Namagam tuman manan inton umawag. Ang mga nadamot parikot jay anak ta. No bilang takasta, amangan no maipapan iti trabaho na ti ko na mapagparparikotan na lakay. Isu nga raw adamagam to inton umawag manan. Iti kasta maamuan ta. Sige, bayam ta ipasagid kunto adamagan inton umawag manan lakay. Sharon, laglagi pang kumaaka na yon. Nga ay-ayatan kan ipatpatig ka unay-unay. Ay-ayatan ka mat unay-unay, Frank. Isuna laang ta saanan akabaulan ti konsensyak ti kastuingar aramiden ta. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Nasaysaya at sa nuput dentan ti relasyon ta. Anya? Frank, jak kayat ti makadadaal iti pamilya. Jak kayat nga da masaksaktan ka po kanyak. Adda akong dita. Angam di mo't imbagak iden kan ka. Asaan to amaamon ti asawak ti may papan ka data? Frank, laglagi pong kuma. Awan ti palimod adin to may butaktak. Dumteng tumutla ang ti panawan. Amamon ti asawam tar aramidem dito abroad. Sharon. No apay mo't ngamin. Nga itatala ang anagam-am mo. No apay mo't ngamin. Asaan ta anagam-am mo idagpada tapay anawaya. Apay. Frank. Mawatak tirik nam. Numaminsan, kastamat lang ti salsalud-sudag. Ngam ore no kasta. Di ta kumamot pa idaman ti pagita. Pagustuhan ta kumalatat ang itirik nata, Sharon. Saan, Frank? Huston tinamidwa apan nakailawan ta. Sharon? Nasakit man. Ngam nasken awas-wasen tan ti relasyon ta. Saan? Diyak umanugot iti kayat mo ang mapasamak. Angam, Frank, agbasbasol ta iti asawam. Saan lang aday ta? Agbasbasol tapay iti imatang ti Diyos. Amok na ita. Ngam pakabasulan ta ka dino agin inayat tamat. Frank. Apay, kabaalam ka ti basta mangisinalatan kanyak, ha? Tsaka mo. Ngam nasken nga aramidak, gapot ay so ti rumbang. Iso apang nga asim, ta ited mun tinaan-anay away-awayak. Pang nga asim, Frank. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Nabara apan ang kablaaw ken panagyaman kada kayo amin gapu iti awan sarday na nga ingkay panagdengdengeg ditoy nanumo at channel tayo. Welcome kadagiti kabarbaro a subscribers ken listeners tayo. Kastameten kadagiti avid listeners ti lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin kakabsat. Agyaman kami kadagiti likes ken comments yo. Kastameten kadagiti kablaaw yo. Maragsakan kami unay a makabasbasa kadagiti komentaryo. Ket sapay lakuma, ta itultuloy yulat ta timang suporta kada kami. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod ken ipagayam tayo nga ami. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Ilingad na kumalatan itinagan nga ami. Jak mabain amang ibaga amay saak kadagiti agon online selling. Isula ang ngaminan tinapanunot ko a negosyo. Awan ngamin natalgad at trabaho gaputa awan met nalpas ko.
Rugyak man ti agsalaysay, idi agrugrugi ak paylaeng nga aglaklako. Kastoy man dagiti pasama. Apay akas na tilangam anak kaw. Kasla adamo na dagsen aparikot mo. Parikot ko nga rod no pangalaak iti pagbayad ko kadag iti utang ko nanang. Katay masapsapulam iti shop mo ngay. Isu ati pangalam iti ibayad mo kadag iti nakautangam. Maluglugi mat nga rodan nanang. Kinapod no na, may ibusan ti stock ko. Tawan mat nga rodan po unak. Andya, nay, kasano napasamak ti kastangay? Ay, diyak ka mo nanang. Diyak mat din napupuutan ana ibus ti kwarta. Imutangak pa yan iti lending. Ngamawan mat lata. Nagado ngamin at talaga ti babayadak. No kuna ngamin ide nga oray di ka pa'y mangala iti lugan. Ta isupay kumaapagpuunam. Kasano ajak mga lakit nagninamot ti arkila. Isumit lang ti papanan ti maganan siya. Iso amay mayatin ang mga laak iti hulugan alugan. At least, kukwakton inton mabayada. Sa bagay matkiti Kahit kasano nga rod itan no kunam amaluglogi matati shop baw. I-close mo laangan ata ang mga no nakarkaro ang mailumlum ka iti utang no ituloy mo pailaang. Ay saan ananang? Diyak itulok abas na ang close lat ng ti shop ko. Masapul ang mga ramidak iti pamuspusan. No kasampulan nga umutang akmanan, aramidak. Kasano da ito yan bakay? Impos da kamot iti Facebook. Nagado ti mga min-mention gan ka. Idarom da kakalaw no di kagbayad kadag iti utang mo. Ay, wan nga rod lakay. Imbagak mat nga urayan dabi ta idis kitarak. Imbagak pa'y adyak mat itarayan ti utang ko. Ngam impos dakit din. Ay, anya nga taaya ti kasayaatan nga aramidak. Ay kat para si manan akasarita ida Sagsagay sa ida nga awagan bakit. Makisarita kay tinasaya at ay kanda ka pa iti pawayway. Gan makisarita ka nga idilit dan ti impos da. Tanay, nakababain. Ay, unay matlakit din ti kastoy. Di kag sarimadang ditaan. Aramida mo ti bagbagak. Tapno masulbar ti parikot mo. Ang lakay. Alakit din. Kabaulam da ita bakit. Basta makisarita ka iti nasayaat. Agpakumbaba ka ta si kamad nga rod tinakautang. Ay na, nakababainan ti kastoy ang mapaspasamak lakay. Agkakasakit dagiti comment iti impos ti maysa ang nakautang. Apay, di da pa indilit aya. Kunak man na pagsaritaan yun di maipapan iti day tabanag. Di na pa'y mat nga rod na delete lakay. Nan, kita agman. Oo, adoy. Kita ang adagiti comments. Ay na, makapa-stress. Naglukon. At dapay mo't ngagpaisaw. Apay nga, di na pailang indilit. Kahit mo ka dita sa akong timang text, ta i-delete na timpos na. Kung saan awaga kon. Saan ang lakay? Siya kon. Di mo't makauawad ng kita at tao. Kung naman lang perfecto da mo't. Awaga mo ta i-delete da. Kung di da pala i-delete, ibagam kanyak ta siya mismo di makisarita kadakwada. Kahit kumusta ngay anak kaw, indilit da ka din, ti kunang maimpus da maipapanking ka. Wala nang. Iso na lang kanalpasan na ibabain na. Nakababain ka dagiti makaamam mo kanya. Ano siyam anak kaw? Anya nga ikat si kamag nga ron tinakautang. Ay, wan matkiti Ngam nalabas matikas diyang inaramid da. Imbagak lang arudan ajak mat itarayan ti utang ko. Ngam impos dakit din tinagan ko, agraman ti rupak. Talaga akas da anak kaw. Ti panunutam kat no si kamat ti ada iti sitwasyon da. Makaungat da talaga ta inululbudam ngamin ida. Nangibaga ka iti pizza ti panagbayad mo. Ngam saan mo mat atinumpal. Ay, nanang. Ti rumbeng nga aramidam ita kat mang panunot ka iti wagas tapno mabayadam dagiti nakautangam anak ka.
Wala nang. Talaga akas ta ti Aramida. Nakitam ka diti in-post da iti Facebook, maipapan ka ni Ami? Wen, ngam kaslaawan matan. Indilit sa matan tinangipos. Ay, jak kumakayat ti agsao. Nakarumat nga minti kinaagraraman day siya nga Ami. Isupay Husto kat ti kunak asaan nga agbayag ti negosyo na. Noan niya nga mintinaknakan na ata agnig-negosyo pay laang. Uray kumamot no saan nga utang. Kundi ala pay mat itilugan na. Ngamhulugan mat. Anya nga ita, in-post da lang nga rod iti Facebook, gapo iti adu nga utang na. Day takot nga rod. Talaga akas ta ti maganap dagiti agraraman, mare. Ay na, naku namon mare. Iso adata, an-anusan talatan at aglaklako iti natang diti palengke. Ngam ti agnegosyo iti dakkel apuro mat gayam utang. Ay, wan narigatan ti maitulad ka ni Ami, mare. Ay, pulos mat Iti kaano man, saan tanto at tumulad kan kwa na, tanya. Bakit? Rumarak beet. Sa dino ti papanamlakay. Mapanak ijayan Alvin. Ha? Ni Alvin nakabsat mo? Wan, Ni, apay amapan ka ijay. basta. Ala, mapanak kong tani aldawan. Ang mga nudyak madanunan ija balay na. Sige lakay, agan-anad ka. Oh, at tuwing tibulbulo ta makwarta manong. 150,000 pesos is amin dayta. Agyaman ang kating ko. Naimbaglaang ang tada ka. Noon ka laang. Jack amon no niya taramidon mi kinimanang mo. Awan ang yaman na manong. Sino kumamit ang titinulong? Nusan ata tayo magkakapamilya? Talaga nasaya ti pa nagpuspuso mading ko. Ay, sigod mat ha? Unmat ka di ading ko. Kit ulitik man ang dagyaman. Di ka matanagan. Kaya sublime mo't lang ay subli ti kwartam. Ay! Wen, manong. Awan parikot iti daytan. Ito yung tulatahin tun makawadwad kayo. Kita yung kit dit ang mga margret ti kwarta. Laglagi pa, madakilagatan dayta. Nukasta, pinautangan na ka ni Alvin na kabsat mo, lakay? Wen, bakit? 150,000 pesos tim pautang na. Ay na, naimbag pa'y dadya kabsat mo, taam mo na titumulong. Nasingpot ngamin da siya kapsat ko. Manipod ubing kami. Da kami tagkaalaan. Siyak ti mga isaksakit kin kwa na no, da mga awag idikin kwa na iti bakla. Iso ano anya ti dawatek apabor kin kwa na. Ipapain naman. At damat binulod ko kinimanang Kristi. Ignanto ka no inton bigat iti balay. Kahit umanay ka rin na pagbayad mo, itinautang mo, tinadiskitar ta baka? Wala kay. Sobra-sobra pa yan Makagatang tapayan iti baro nga istak ti sapatos kan badbado ang mailako iti shop. Okay nga rod. Problem is solved. Kamordyanan na. Makaangas mo't lang ang tao. Wala kay. Katagyaman nak iti tulong mo. Awan na nyaman na bakit? Agasawa ta. Iso nga agtinulong ta nga rod, itirigat kan mamay. Ay, kasano da ito yan, tanya. Awan matan ilako ta. Awanan karga to'y pwesto ta itinatang. Basol mo da ito'y. Basol mo. Anya, apay asyak ti pabasulam nga Basol mo ata inawis-awis naktumot ngamin. No di nak kumainaw-awis, di saan kumamat anaabak ti kakaiso na akwartak. Ay. Di ka agpabasol sinde. Ngamin, saan ka mat apinilit. Nagayatam mo ti panagsugal ta, iso adinak nga rod pabasulan. Basol mo ata kunamat ngamin abumawi ta. Kunam nga igam ta ti swerte abaraha ti kasino. Ngam awan mat, taparehas mat lang gayam iti online sugal. Kat no isumat ngamin ti kunada, ngam saan mat gayam apod no. Ay, kasano da ito yan ngay. Madamdamalaang umay manandag iti Bombay nga agsingir. Anya nga iti aramidon tatanya. Ay, tinasayaat. Ag-close ta pay laang. Mapanta agsapol iti pagutangan ta, sindi. Asino ngay manan ti pagutangan ta? Mapanta manan aka ni Mang Lito. Imbag day jay, ta sigurado nga ado ti kwartana. Anya? Katno di ta pay mat nabayadan ti sakiking simil nga utang takin kwa na. Ay na, awan kastay padasan ta
Masapul nga agdiskitar ta, tapno ada pagbayad ta, kadagiti nakautangan ta. Tano agmutmut talang talaang ditoy, amangan no papanawon datapay, dito'y nagpwestuan ta. Kasano bakit? Nalpas ka din ang nag-live? Wala kay, nalpasan. Kahit, kumusta nga eh? Nakalako ka madlaan. Una, dandanin na ala amin dagiti in live selling ko. Nagbayad pa ikit din iti Gcash dagiti daduman. Ano eh? Mayat ang arod no kasta. Launay alakay. Ayun gayam. At kano seminar nga tindaran ni Alvin ni Tagaytay inton Lunes. Kat ibagbaga na ano mabalin kat itulod ko. Ag-ground trip kami kano. Masarot kano nga commute. Ay katwan serbisa mon Jacob sat mo tapno awan mo't may bagbaga na lakay. Sumurot kan at mapantay di divisorya. Ado kano kay tinalalaka amagatang iday. Ay wala niya. Mayat sangag paisoan. Apa gusto. At dapay bakante ijay shop amabalin apag-displyan. Mangalat iti brand nyo nga ilakot ta. Wala. Tapno saan lang awagwag. At umot lang tagpirok iti brand nyo. Bakal? O sige, sumuro taktumat nga rod lakay. Diyos ko. Agyamanak iti amin a blessings mo kanya. Kastamatan iti pamilya. Agyamanak tainikanak iti kapamilya na sasaya at panagpuspuso na. No awan dala ang amang tultulong kanya. Diyak amon no anya tinapasama kanya. Diyos ko. Kidawak at tulungan kan iwan man na kuma. Tapno maaramid ko anasaya at dagiti rumbang nga aramidak. Among nga ado ti plano. Ngam amok mat apagayatamlat na ti matumpal. Saan da kami kumaabaybayan? Diyos ko. Kahit kumusta ti negosyo anak kaw? Kaasi ti Diyos nanang, mayat-mat. Ado malaang ka di ti gumagatang ijay shop mo. Ado ananang, inpa-advertise ko ngamin. Iso nga ado ti mapmapan. Ti may sapay apagsayaatan na. Ado ti agor order iti bulto, wano bail ti wagwag. Banag apabor mo't kanyak. Ngamin, isa ti ayan ti dakil aganan siya. Ay katmayat ngamnay, kita tasaan mo manan unay adakkelan ti ipatong mo. Tapno saan amadismaya dagiti gumatangken ka. Wala nang, di kayagdanag. Amukon ti teknik ti negosyo asinirek ko. Iso nga awan nga rodrumbang apagdanagan nyo. Ngamin, amukon tar aramidag. Kahit nga dapat hindi yun nabayadan nga utang nyo kanyak. Ita umutang kayo manay. Sigin amot ten, tatalito. Pautangan da kami pailaang. Di kaagdanag. Makabayad kaming tumot laang. Sige, ingato kong ti porsyento na. Agbalinin na 20%. Anya? 20% kunam tata? Wen, mayat kayo kaday. Wano ba di kayo? Ay kwa, mayat kami tata. Alan, itad yung arudan ti utangan me. Angam tanya. Di kan agsaupay. Tinapatag at daag pautang. Mabit lang. Tamapang ko alain timbayad ni Ami. Ta iso ti pautang ko kata kayo. Ni Ami kunayo tata? Nagbayadan? Kaweng, fully paid pa yan ati dua agasot aribo nga utang na kanyak. Ininot na binayadan. Pudno ka dito ibagbagayo, tatalito? Weng kunak lang nga rudan. Di tao nga inuyaw yu ide. Umas asenso itan. Ha? Ay sos, gapo iti kasusugalyaw. Naudi kayo ni ti damag. Kitnuda kayo mo't iti mangiwarwar na gawag iti chismes. May papan iti biyag ti panayo tao. Ngam ita, kasla baliktad matan. Aguray ka. Kitaam. Kasla ni Ami dayjay Sa dino? Dayjay man ni Aywan. Isumat nga paiso. Anya nga iti aramidan na dita. Kasla bodega mo't day taayanda. Wen, umay ka. Tao masidig tapay basit. Iti kasta, mangagtanuan niya ti pagsasaritaan da. Sige. Ditoy, aglamang ta ditoy likod tilugan. Tapno saan da ta makita.
O sige, ikargayo amin ng dagiti na yung packet na yun, ta ipaship na yun. Masampol amawayaan ti bodega. Tapno adda pang ikabilan tayo kadagiti sumangpet nga stock tayo. Nukas tangarod. Pudno ti imbaga ni Tata Lito. Talaga nga umas asinson ni Ami. Nakalungawan iti ado nga utang na. Oho, jak mamati tanya. Anya, ni, kasano adi ka mamati kat kitaam lang arudan ti ebidensya. Imposible Ito'y pay. Ha? Ni, kasano manan nga imposible? Masigurado kung ada sa bali a sideline na data. Iso ang nakabayad iti utang na. Ha? Adda ayamat bumak ng iti panaglaklako lang iti wagwag. Ay na, saan nga imposible ang mapasamak dayta? Basta lakit di nagagat ka. Kan siyempre, no talaga nga adumatan ti suki na, adu ti gumatang. Adumatan ka ti inmasinso gapo iti wagwag kan live selling. Basta amumlaang ti dumiskarte. Kumusta ti panag-live selling mo, bakit? Nakalako kamutlaan ka, day? Wala kay, saan pa'y lang asim mang patdagiti bail, ngam na ibusan. Mayat ang aron. Arwan, nadamag mo ka, day, tinapasamak kadatan niya kan sinde. Ha? Ni, apay, anya tinapasama kadakwada na kay. Pinapanaw da kanumot idan ije palengke. Saan da kanu ngamin anak kamay bayad iti utang da? Nailumlum da kanu iti utang, kapo iti panagsugsugal da. Ay sus, day takit din. Di mat isuda ti may samang sasawi di king ka. Insisir dun sapay dagiti pos ang maipapanking ka. Ay, Juan, ngambay amon day taba naglakay. Napalabasan day jay. Talaga siguro akas na tibiyag. Mabalin abak ng kaita. Ngam inton bigat, awanan ka. Mabalin mo't amaong umsi, wan no mauy-uyaw kaita. Ngam kadagiti sumarsaro nung aldaw, si kanton kitang tangaden da. Bakit? Agkakasakit ti sao kan comment dagiti tattao kanyak idi. Nga oray awan met amok abasol ko kadakwada. Aklunak matket di abasol ko ti amin. Nagbalinak agastadora. Ngam nagbalin akarit amin dagijay kanyak. Isu tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno agkagat kan mangrugi akmanan. Ita, apita mo, di bunga ti kinagagat mo. Bakit? Kat babaan day ta ititulong mo lakay. Tano awan ka ng tultulong kanyak, saan ko amaragpat ti baligi. Ita Miss F, adan talo a shop wano pwesto mi iti wagwagan. Sapatos kan brand new abadbado. Nabayadak matan dagiti utang ko. Ibagbagak daytoy saan atapno ipalastog wenno iparamag ko. No di kat tapno maikan iti inspirasyon dagiti padak nga awanan. Saan amay may sati aldaw? Basta lakit di agagagat ka. Saan ka abasta sumuko? Ipakitam kan ipapatim tapno umasenso ka iti biyag. Aging galangan ditoy Miss F, kat pagyamanak unay tiing ka panang ibasa kan panang yornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Ami. Ken ka pagayam, Ami. Napintas to'y pakasaritaan ti biyag mo. Talaga ang makaitad iti adal kan inspirasyon kadag iti kakabsat tayo adumdumngag. Mangipakita nga oray kasano ti panangimamagda idiken ka, di ka naawanan itinamnama. Bimangon ka, ket ita laklak amo mon ti bunga ti kinagagat mo. Kang runaan iti amin, di ka imibet iti apo. No na itublak ti pada tayo a tao, di tayo kumakatawaan wenno uyawan. Tulungan tayo ket di tapno makabangon manen. Di tay aguy-uyaw ta di tay amo noan niya ti pagdaldalanan na. Di tay labsen ti agsasao ta amangan no nakarkaron tupay ti mapasamak kada tayo kumpara iti nagdalanan ti tao nga inuy-uyaw tayo. Alakastan pagayam Ami, ket pagyamanak matunay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo.
Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. May samanan a naimbag, naragsak ken nabindisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Kas iti sigod, makablawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, tadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Ingrid. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan iti nagan nga Ingrid. Addaan asawa ken duwa nga anak. Tinak pa idrama ita ket may papan iti katugangak a babae ken ti ipag ko. Saan da kami met asigod a pakibibyangan, ngem nasdaawak takanayon metten ti kaaddana ditoy balay. Rugyak man ti agsalaysay sakbay ti natendarak a seminar. Kastoy man dagiti pasamak. Bakit? Pakilabam to man dyan doa uniform ko. Nausar ko mit gayam aminan. Awanan ti usar kinton Huwebes ken Bernes. Ne, kastaya. Kunaklakit di ano adda pa'y usaram aging gainton Bernes. Isumat nga rod da amok. Ngam awan mit gayam. Nausar ko amin ti uniform ko bakit? Mala, bayam ta mangilabaak to inton malam, apaman asumang puwetak lakay. Wan man, di mo liplipatan na. Tani, awan usar kinton Huwebes. Wan, danag mon aya. Masapa ak nga agawid inton malam tapno makalabaak. Kahit, nakarubot ka din? Agiddan ta na rumar, tay dagas ka nandiya pagadalan. Wan, mabiit laangan da ito'y lakay. Malmal pasakon. Sige, umuna ka nga ruda ni Jelugan. Purahin ka nandiya. Sige lakay, nalpasak matkit din. Agsapato saklaangan. Kasano, naisaganam ka di amin na nagiti ka sa pulam amapan magi-seminar. Bakit? Wan lakay. Itama, tama nga no damalipatam. Awan met siguron lakay. Naalak met amin ang dagiti inlistak nga alaan kan itugot ko. Ay kat siguraduam tani, nariga tayo. Sapay adayo ti papanan nyo. Adayo ti pangituludak no bilang adda malipatam. Di ka agdanag, tamasigurado ka naalak amin dagiti ka sa bulak lakay. Nasayat mat nga rin no kasta bakit? Manungal daw yu itayin ijay. Talungal daw lakay. Medyo mabayag nga rin mata. Wan, iso asikapay lang ti makaamo dito'y balay. Nayunam tulat ng tiitad mo akwarta dagiti anak na. Tauray ijay danton kantin ti pagadalan ang mga aldaw. Wan, awan rumba nga pagdanagam. Siya akong ti makaamo kadagiti anak ta. Jire anak ko! Jire! Yahoo! Umayak man ba raw? Ay, umunag kayo lang tananang. Adak dito likod. Nay, apa yan? Apay si kamot yan ti aglablab, anak ko. Apay na Ingrid ngay. Awan dito balay ni Ingrid nanang. Nasapa ang nagpasyudad. Ay, una yan. Nagpasyudad adina pa'y inaramid dagiti naskan nga aramiden na dito balayaw.
Naglaba kumapay mo't asak bay anapan nagpasyar ijay syudad. Sana na pa nagpasyar ta sa awak nanang. Kay, anya ngay nga rin tinapan na ginagara ijay no saan anapan nagpasyar. Ada seminar na inatindaran na nanang. Talungal daw day jay. Oho, isumo lang Seminar sabay pasyar kas jay. Ha? Ala, ibati mo day talablabaam, tasya kung timang ituloy anak ko. Ha? Ay, ko, saan nanang? Sana bali, tamalmalpas mo tanda ito eh. Siya nga rin timang ituloy. Ala, pumanaw ka dita, tasya kung timang ilipas itilablabaam anak ko. Ay, na yan ti kastoy. Makabanaw. Day, apay. Anya tinakabannog ang bakay. Nabanugak ang naglabakan naglinis ije balay da jiray lakay. Nagkunang amin amapan ka aglaba ka naglinis si Jabalay dangay. Wen ata ididim magasak ije balay da. Nakitak ti anak ta nga aglablaba. Na asyanak iso asinublat ko ti lablabaan na. Idinalpasak ang naglaba. Naglinisak meten ta pirmi met ang nagrugit ti balay da. Kasano ako naman narugit ti balay da? Kat adamot siya manugang ta. Apay, di na lang maisaparmutin ayat ang linis no bilang. Awan nga ro di manugang ta, iso asya kung tinaglinis kan naglaba. Inlutwak pa'y adagiti aga amasak bay anagawidak. Nya di imbaga, awan ni Ingrid kuram. Wen, ay unay kan aya. Dagulit ka may, awan ko na lang arudan. Napanan ngamin di manugang taya. Tapay ako nam nga awan ni Jabalayda. Nagpasyudad, napan kanu nakiseminar. Talo nga aldaw da kanu ijay. Oh, matlagayam. Kunak man lang no sa dino tinapanan na. Napanmagam nakiseminar. Oho, kun kundit a seminar isaw ti amok. Anya? Kundi atindar iti seminar, ngam di na maasikaso ti balayda. Nakadugdugyot, awan sir-sirbi na a maestra. Marina! Puno mat, imbis ki di nga asikasuan na ti asawa kan anak na. Saan? Tadaki din ijay syudad akong di seminar. Surong kaw. Ay, naglokon. Nalawag mat gaya man. Naladawak man ang nagring. Ay, kastaunay kami na banog ko di kalman. Nagpagid din napuutan ang laguni ti alarm ko. Ay, tinasayat. Bumangon akong tama pa nakagluto iti pamigatan mi. Nakaring ka magaya man anak ko. Nana? Woy, nasapak nga imay. Mala, at tugaw ka ditan tamang gauwak iti pamigatam anak ko. Naimbaglayangan ta nalagip ito may nanang. Woy, amok ngamin anabannog ka nagtrabaho. Iso talaga sinapak ti imay. Agyaman ak nanang. Aywan, dagiti ubing ngay. Nanganda ka din? Nalpas dan anangan. Digdigusin idan ti kapsat mo. Ala, at tugaw ka tamang idasarak iti kanam. Tapno makapangan kan makarubwat ka meten amapan agtrabaho anak ko. Syaktun ti mapan mangsukon kada ayra ken Adrian inton malam manong. Sigurado ka kadi ading ko? Wen manong, saan abali tawan mo't papanak ita? Nakababayin sa amutin gan ka. Sika lang arudan tinang itulod. Ita, sika manan ti mapan mangsukon. Ay na, awan rumbang apagbain na manong. Okay laang mat kanyak. Kan may sa, awan mat sabsabali. Kaanakak mat dagidjay. Saan abali tawan mat papanak kunak manan? Sige man nga rutan eh. Amang ano ag-overtime kami manan ita. Si kanto lang nga rudan ti makamamapan mangsukon kadakwada. Wen, di kagdanag tasya kung ti makaammo amang yawid kadakwada manong. Mas daawak sa Jerry. Itaan niya, bakit? Naurnos matoy balay. Nalinis akitaan. Kanawanin dagiti nagado amurang tayo iti laundry basket. Inlabam ka di amin dagitay? Ni nanang, kin Olivia ti may naglaba kin naglinis dito'y balay. Kabayatan ti kaawan mo, bakit? Ha? Kinapudno na. Ni nanang ti may naglutluto iti kanan me.
Ni Olivia matimapan mangitultulod kan mang suksukon kada ay rakin Adrian iti pagadalan. Anya? Dahil tatipod no bakit? Ay kat nasaya at mat nga rod kasta lakay. Naimbaglaangan at dadaan ng tulong kan ka kabayatan ti kaawan ko. Wen bakit? Ure awan ka. Sa anak anarigatan anang asikaso kadagitan nakta. Amuda ka di nga itati panagawid ko. Wen, amuda tayong bagak mo tatalong aldaw ti atindara mo seminar. Mala, ingkag pulesan, tagigiddan tayon amangan. Bakit? Ne, adda kayo magayam dito'y balay, nanang. Wen, imayak ta umayak aglabaken aglinis dito'y balayaw. Ha? Amok nga men, abisi ka nga agar aramid iti lesson plan mo. Isu abay am asyakon ti aglabaken aglinis dito'y balayaw, Ingrid. Ah? Ay kwa, saanin nanang? Sana balit akabailak mo't apaggidan ng ti trabaho kan panagtagibalay ko. Ay saan? Basta syakon ti makaamong aglabaken aglinis dito'y balayaw. Anya? Ala, aglisi ka dita, tarugyakon ti aglinis, Ingrid. Ano, nanang? Aglisi ka dita, kunak. Saan ka mo siguro atulang, Ingrid? Ala, aglisi ka, kunak. Aglisi ka. Naawatang. Ado ti karga ti rif na Jerry ita Napumpun daw. Arig na aglupyasin gapo iti kinaado ti kargana. Ado ti prutas kan ratang. Adapay itlog kan ado ti mainom a Diyos. Tinasayaat. Mga laak ka na gito, taiyawid ka. Isupay agatangag. Sana balay, taado mo ti karga ti rifda. Mangilasi nak iti iyawid ko inton rabi eh. Narabyan ka man ay nanagawid Marina. Sa di numanan ay tinapnapalam. Tumal na ka man tanabambanugak. Manayin, karayon laki din nakasta. Di mo ibaganapan ka man naglinis kin naglabay di balay da jere. Kasta nga rod, Rufinaw. Nagkurang kami na mapan kaaglaba kin naglinis si Jay. Katadamot din di manugang ta. Bayam nga main nga iso ti mga ramid kada kita. Ta obligasyon naman day ta kas asawa ti anak ta. Iso nga rod mati kayat ko. Apay ay alapdan nak iti kayat kong aramidan si Rufinaw. Kasano, katiriri kamot ariri ang mabambanog. Sana bali ata masiguradok ang maagasan tumulang dagito'y ababannog ko. Ha? Nene. Anya ti kayat mo asawan, Marina? Ay basta, di ka man agpampanunutan ako na, Rufinaw. Na, tasyak pa'y din di saan nga agpampanunot. Kitwan Mike, nakaadu ka man ako na kaun. Ingka kaagaon tamangantan, tanay, mabisina kaun. Lakay. Apay ka di bakit? Antay bagam? Apay no kasaritam ni nanang. Tauray saanin nga umay aglabaken aglinis dito'y balay. Nakababain nga minan kan kuana. Saan na bale, takabailak mat apaggidan ng titrabaho kan agtagibanay. Ay na, imbagak idin day tabakay. Agam umay mutlat ta. Ibagam manin tani kaasimat. Sapay bakutan. Sigurado ang mabambanog nga umay aglablabaken aglinlinis. Bayam, takasaritak tumanan ni nanang may papaniti day tabanag. Aywan gayam lakay. Ang mga nuad dawayam adumagas ijay grocery inton malam. Apay? Gumatang ka iti ilutok abalunan dagiti ubing inton bikat. Ne, kat no kagatgatang ko lang iti naminsan nga aldaw. Abas tuda day jay iti lasod ti makadomingo. Apay, naibuso na ya. Wala kay. Nakita nga inyawid ni nanang. Mabainak mo't amang ibaga. Iso abinaybay akon Anya, ay una yan hinanang. Agraman balunan dagiti ubing, pinakibiyangan na inyawid. Nagsweldo ka din lakay? Un bakit? Nasayaan Mike, no nagswildo ka, Jerry anak ko. Ha? Nana? Nanang? Ne, anda kayo magaya. Itay kayo pa kade? Kasangsangpet ko launay. Aywan gayam, ibingayan nakmet ay iti swildom anak ko. Ha? Ibingayan nakmet iti swildom kunak. No adapan nakabalin na
Katsak pa'y ki din ti pang tidam amin. Anya? Tasyak mo't ti nagtrabaho dito balayaw. Ha? Nanang? Siyak ti naglablaba, naglinlinis, kan naglutluto iti kananyaw. Isu asyak nga ro ti pang tidam iti swildom, tasyak mo't ti nangaramid kadag iti aramiden ko mati asawam. Kaya't yu asawan, ipabayad yu ti panagtrabaho yu dito balay mi, nanang? Ay katuan alangan mo't asino ngay mo't ti agbambanog nga agtrab-trabaho no awam mo namnamaan na atangdan na. Common sense mo't Ingrid. Ha? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Oops. Nay, ang lamad ko rata Marina. Nangalaam nga iti da ita. Tangdan ko ang naglablaba kung naglinlinis. Ijay, Ay kaijayan da Jerry sa dino pa'y kumangay. tangdan mo ang naglablaba. Kung naglinlinis ijay balay da Jerry kunam. Wan nga raw, apay ay adi ka makaawat. Maminsan lang ka diti sa Rufinaw. Dagulit ka maalaklakayan. Nukasta? Nagpatangdan ka iti anak ta? Ay katsimpre Asino ngay mo't ti mayat nga agtrabaho nga awan tangdan na. Usar mamot ta panunot mo, Rufinaw. Marina! Ingka kaiduli ng dagit insang pagkaw. Ingka ikabil ijeref tapno saan amabanglas. Ne, anya ngay man nagitan sangput mo. Nangalaam ka nagita ngay. Pinalingkik ay di ayan da Jirey. Manen? Apay ayaan nagado a reklamom si Rufinaw. Di ka kaagyaman tamang isang sangputak iti makmakan kan masida. Awanan ti adupay asao. Ingkakit ikabil ijeref dagit insang petkaw. Kalpasan na, idasar mo meten ti pangrabyanta. Tanay, kasta una yan abisin kaw. Imayak ta umay kumatalaan ti tangdan ko manong Jerry. Ha? Itad mo tanay, agdardarasak. Ada sang butak alakad ko manong. Tangdan mo iti anya ading ko. Ay katangdan ko anang itultulod ka ng suksukon iji pagadalan kadag iti anak mo. Anya? Di mo ibagang oras ka kat agpatangdan kamat. Ay katsyempre common sense matan amanong. Alangan mo't ngas asikasukit din dagiti anak yung awan tangdan ko. Ay, kunak man langin utulong yu kanyak tinararabit yo. San ba't gayam tamasapol ang matangdanan kayo? Give and take laang day tamanong. Tinulungan da ka, iso atulungan da kami mat Amumot nga awan panggadak, iso arumbang nalaang nga rod at ang danan nak. Ngamin, narigat mat ti mangitulod kan mangsukon kadag iti ubing iji pagadalan. Nay, sa di naman ang tipapanambakat, agrub-rubwat ka man. Ay kat mapanak agtrabaho Sa dino pa'y kumangay ti daduma papanak. Ang mumot nga ijay laang balay da Jerry ti papanak. Apay, di ka lamasyanan ni anak mo Marina. Masyanak nga raw kadakwada iso atultulungak ida. Kas makita mo't, siya kon ti mga aramid kadag iti aramiden da kuma. Busy da nga min unay nga agtrab-trabaho, iso asya kon ti agtagtagi balay ije balay da. When ngam agpatangdan ka mo't, may mayat kumaano di kan agpatangdan. Tulong mulat ta kumamot tinday ta kadakwada. Tanay, nakababain ije manugang ta. Anya langan nga iti bagana, no kasta sing-singiram mo ti anak ta tunggal agsweldo. Anya ngay kumati ibagana. Tapno ibagak king Rufinaw, adamot karbengak iti sweldo ni Jerry ta anak ko nga rod. Siyak tinagrigrigat anang papaadal king kuana. Iso nga ada nga rod karbengak, naawatam. Adda akong di tabakit. Ang mabalin mo't adumawat kalatan kan kuana. San akasta pagpabayadam no agtrabaho ka kadakwada? Ay saus, talaga di ka agpampanunot Rufinaw. Nasaysaya atan ati kastoy nga aramidak ngam ti basta agdaw-dawat latan nga awan maggap-gapuna. Ay, Jack ang muti bagak friend. Ay na, masursuro na kun talaga iti katugangak. Aglablabasan. Agasam man ta umay kundilabakan kundilinis ijay balay. Kalpasan na, singiranda kami matlaang agasawa.
Saan mat asigod akas ti katugangam? Saan aya, friend? Day takot nga rod, friend. Diyak man amo, takala at matlata na kasyay. Nang rugi idi na pantayo ng seminar, uray kumamat ano saan na nga iyawid ti karga ti ref mi. Naidumduma mat ti ugali ti katugangam anya, friend. Ay, huwan nga rod, friend. Ngamay na, masurusuro na kun talaga. Amangan no jak makapagtagpal, kat dumtang to ti aldaw, amasumbatak ti katuganga. Ay kat baybay amlatan a, friend. No syakla ang amaysa, awan mat makitak ama di iti ar-aramiden na. Bay amlatan nga isu ti agtagibalay iti balayo. Iti kasta, saanan nga isu pay apampanunutem. Agyaman kakit di ata ada ti katugangam akatulungam, friend. Huwan matkit di ngam. Ay, basta. Sa anak akomportable iti kasting aramiden na, friend. Ay kat kasarita man ti asawam Ibagam ken kuana ta kasarita naman ti inana. Ibagam ta ipakaawat na nga isupay agastusin nyo kumati itangdan na kininanang yo. Sige, friend. Bayam ta kasaritak tumanan ti asawa. Numay papan iti kinagagat, awan matkit di may bagak iti katugangak a babae. Talagaan nagagat ken alisto nga aggungunay. Jakon pagparikutan ti aglabaken aglinis ditoy balay mi. Kastameten ti mangitulod ken mangsundo kadagiti anak ko ta addamet nga rodan ni ipag ko. Isu na laeng ta sa anak akomportable iti ar-aramiden da. Mabainak met amang ibaga, isu ajaklatan agtagtagari. Dayjay laeng taawan meten mabatbati iti sweldo ni lakay ko, tadanda ni mapan met aminen iti katugangan ken ipag ko. Iyawid da pay kit di amin a mabatbati a makmakan, isu ada kami meten ti maawanan. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Ingrid. Ken ka pagayam, Ingrid. Makaisemak ditoy ingkainlanad a pakasaritaan ti biag mo. Naidumdumamet nga agpayso ti ugali ti katugangam. Nagagat nga umay aglabakan aglinis ngem adagayam plano na nga agpabayad wenno agpatangdan. No lakit di tawan met madingar aramiden ti katugangam ken ka, baybay amlatan iti kayat na nga aramiden. At least malag-anan ka pay nga agpayso kadagiti trabahom iti uneg ti balayo. Saan kan nga aglabakan aglinis ket maipamaysam ti agtrabaho. Numay papanmet iti sweldo nila kay mo, di ka agdanag tati kwarta ket mabirukan. Patsek a masukatan to iti ad-ado ti ipapasweldoyo iti katugangan ken ipag mo. Dayjay laeng tamadimet nga agpayso ti ar-aramiden na abas tamangiyawid latan iti komporme. Nang runa no saan namet nga ipakada. Ay ket pagsaritaan nyo anasaya at dayta iti asawam, iti kasta ket awan ti rumswa a parikot. Laglagipem anarigat a mapasaktan dagiti katugangan. Kunada nga ruden, nasaysaya at pay kano ati asawam ti apaem ngem ti apaem ti katugangam. Alakastan pagayam Ingrid, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.